Cara bina dashboard KPI Health Safety Environment. Dashboard ni pantau 26 KPI HSE seperti LTI, TR, IR, PTW, man hour, HIRAR, CCHRA dan lain-lain. Juga ditunjuk KPI ikut bulan, on track atau above target dan table detail. Jom bina. Mula-mula tulis tajuk KPI Health Safety Environment. Dan bina 4 sheet iaitu KPI Main, Support, PTW, Man Hour dan Risk Assessment. Dan bina 3 slicer untuk bulan, jenis KPI dan status sama ada on target atau above target. Dan bina 4 kad KPI untuk total KPI, above target, on target, purata TRIR dan LTI. Dan bina line chart untuk trend ikut bulan untuk KPI Main dan Support. Dan bina column chart untuk KPI ikut status dan nilainya. Dan bina matrix table untuk nilai KPI untuk tiap bulan. Copy semua ini untuk tiap sheet. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni, klik profile.